Maemo ga se a tlwaelo kwa mekgatlhong e e senang dikamano le puso e e tlhokomelang bagodi mo Tshwane. Seno ke morago ga puso ya Gauteng e swetsa go fokotsa tekanyetsokabo ka diranta di feta dimilione di le 400. Jaaka ditheo tseo e se karolo ya dintlha tse di botlhokwa thata tsa lefapha. Batsamaisi ba ditheo ba ikuetse go lefapha go sekaseka seno sešwa. Because so ha ba re botsa gore is no longer a priority ke reng ke batlile mo rona ba re bolella. Before you do something else, or maybe you terminate whatever you want to do with the people, give them a time so that they can see exactly how can they search somewhere else where they can really find something else that will help the elderly people in this country. Kore Multipurpose Center kwa Garankuwa e tlhokomela bagodi kwa setheong sa yona se se dirang diura di le 24 le go ba nela tlhokomelo ya kwa gae diura di le 24. Bagodi ba re ba ka bolawa ke ntlha ya tekanyetsokabo e ka khutlisiwa. Ne re kopa gore ba re fe budget because it affecta a lot. Le malwetse a leng teng mo mmeleng ya rona a gola ga o ditse fela so ha re jima re etsa dintho tse ka felatse malwetse a tsamaya le bophelo ba rona bo tswela pele. Lefapha la Tlhabololo loago mo profenseng le ritibaditse letshogo le ka fa diranta di le dibilione di le 2.3 tsa madi a di-NPO mo profenseng a ise a kgomiwe le gore dintlha tse di botlhokwa tse di amang lefapha di tlile go thusa ka matlole. Ofentse Stimo, SABC News, Pretoria.